Kangai no mga nanting-ting bebo ta kanon bunua na company bina ko motibai en no mani salnika kamburaki na video fam. Kita bulan na bebo kaningo en singa bina kani kuwa be kemni na sama tiko mai bonotani na itu esia bulo bina kasartalenga na ti Europe ni bulo bina kasartalenga na Wakanda ni ndobo tiko men na Caribbean ka ba kasartalenga kena be kemni ke sartalenga na ndobo tiko men Pasifika na boleh besar na nding ta to no video fam mai nonggu bulang itu karena nonta tu ya wango ni rong ser sema na singa lebo bina kenindai roto kan turang ke rumah nonta bulang itu na singa lebo bina kenikuwa meron ngi tal nota kironga en singa lebo bina kenindai di sambulo bina kemni Nimbulo bina ka dorbo nimbolo bina ka sa bang ni bina ka lebo sartalangan be kemni na kanda ni ndo boti ko man singa lebo ni ko mo Thomas si nimbolo bina ka ba madal ta kemni mata Naka edango toma si tiko ngono binaka rakuro tuturanga ni viani na patu mai da konrobe na mo lebo sartalangan be dorbo edango Joseph rakuro ang ni viani na patu da konrobe kem robe te dininga turanga kena mara mani ndo boti ko man singa lebo bina kanikuwa na kena go ndo tani ba leilai ono modi kendo to denanga ni lebo na ngau na rongo da to kena na be tanglinde so ena be serre ni be kaya do tiko na nonda bonua na ngau ni ko rambito ba itala noa abakata na kira raba bonga taka kenda rongo di tiko na ya wongo kena go to batanga ye ndo tani langa na bonua ka tikenda rukina ka ndo na kena tuko ni beka merenda na kaka ba kena na bingo na bina keni mataka serre ba ko sipeli toka na singa muda lebo bina kenda indai sa sanda rongo tel tinga na salnika ka buraki na bite fem do keri ba lebo sartala ba bunga na non to serre ambo ndo talanga na kena katoni ngorto na Rakuro Family Gospel bekem ni na veo kan ndo boti ko mai na singa bina kani kuwa to masi ba madal tagamanda uno na uno ndo da botu mai kena Naka kito da butu mai na wanua waturango o na batu ena korko viani amena botoni tomba ena vandra iyo di sambulo bina na warong ta mai botoni tomba ena singa bina kan dindai lewen nom do mata ser do levi da todo itu ina nito matabu balik tundulang ser keve andina tu leitin kandu litin kan todo na bubar ko ya iyo go kitu letul gitu alangan na serang go tuan tam dona ngani gitu nak bote kirongo to alanga babu na mea langa time na serang go nom do mata serang go na Rakuro Family Gospel ke bukan daw leutin kan dua ni bam tata to ni don daw lang ser kede de reng ko sa isya mati ko may ni ken na bonon roy mai na kenan ra arto nang kasem bondo lang ser tu dal tu kan don ngona iya tamay kito nak nalilu ni mata ser ni wanda sekula kebiani ya se ngona se ontuna ser ni dum andira dona ngona rongo tu kina ibiti nak indina sar just sange maybe wanda sekula gospel ngona sa me yali kina go sange itunge nanuma mesa ontale na ikitu sabi so tangana na me Rakuro sa wana minga ni to bubale tamang gitu sa Rakuro Family Gospel din na nung na tumutong turang ako ya napandar ni Vianya bilita kiki ropate Rakuro isa ya bakim ni nando buti man sig bina kaninda niya katalangan niya may gamay ni ngole na gospeli na vandra ke Vianney Gospel vandra sekula gospel so nanum do ser una num to kinum do ser ba gospeli liu sarana ser ba gospeli tu sa sanga gitu sa biso taktal na may nanonro tu daw lang ser tu sanga gitu sana biso taktal na dotal na go tu sa may form takin na Rakuro Family Gospel leto tikongo leo vida taler to le rotale sandina tungani vale sa amin itu lang may gitu alangan na seranggo sandina iyo
Mata to binang na kena yan siga binang kena inday na nondaru iwasan ningo nongo ka doon tikin na wana na usar ni buang bulong tagi tal tinga may na talendi sobra kena lo mani bobale ka to soy tinga may na kena lako me ado to may nango nongo nango na tabo ninge reda kina kung kunya kina isa una itikun dino bia na talendi go wakan daw nilang Sir Thomas. Matay man nga ngono sarang usang kay buliser kina. Simbulat tu na turang na tamago. Kuya. Usang kay kalasyon. Oy. Sambulan na matay ni sera na nugutumen na korod buli may biani primary school eh. Kay kalasyon nang na sa usabuli daro endo sir. Iyo, endo na sa. Ina sir siya nga usang mo buli da. Suli nga may na sir. Bakangan ni talent eh. Iyo, kandina. Suli na klo. Sandina. Sama ni nunggu tabi tu nga na pola-pola. Gindo kini kurito ni ndo na kambimbi na bononda na environment bononda ndambikina mengere ninda wakilato na nanda vanga takatu na census mbeka ni ngonde muli na kalo mendangai bang na mata tu kino kene semato ko ibrobor wa mimbi ndo tongor memboten tomo tonggo sarabata kita tu ngamai na tombole bungor mai na tewa ya bekem ni na ndo buti ko mai singa lebo bina kaniko ya mani tomani to ngamai kina na talento ya ena singa bina kaninda Josefa ni ngoni politiko? Iyo. Politiko ibe? Sila Central. Form bida tungo? Form 4. Sandina. Maro taga tiko na buli? Nangono tabi ko ngay rida kinam, may tiko biyo na talenti ko wakan daw nilang sir. Si dulang sir kami si primary. Uy, sandina. Uy, tao man itong may bambimbi nito nga nalaman ni mata bawali. Ikaw na rin na rin ito nga buli dito nga may kina. Bikim ni nabiyo ka ni rin Joseph. Joseph, ang taman taman doon. Ya, Joseph talang ko ni rin ito doon na kena yalo nasal ni kakambura kita lang na BTFM na Facebook page. Niya lang sir talibuli nga. Kung nga kuning wala dapat na talenti ba tango ya. Ikaw tatawa talting nga mo yung Joseph. Joseph, lead si ka talting nga namat sir ko. Siya ba Thomas? Iya. Sandi na. Bikim ni nandaw mo dito kumain. Doon na naman daw sir enatabo ya. Di ba madal tang mandan na kena ya buni kena biu bata di naman tangan ni nangay sama kena ni bola tambo na boko ni nanda sasanga ka baka usi bisona ka na biba unget itu lewa rakaya nyo masu raw nyo nada kaba baka bonga ranyo seretaka raw mandangan nyo tiko ngana no mulongi tambo taon dua ko ngana ko ngule da ba madal tang mandan na kena ro tangan na kena tabo ya bibia matata sartonga ni tal no taga manda buni no moy mbuli merenin daw langata. Na kana kena may buli na siya na tabo kaya nga no ini mata. Nambongi ni singa saranga na bulomi. Nambongi ni singa lenga kina na maramana tinay gitu. Sa yan na tamay gitu sa vida na yung pagsawi tinana sa liyan. May lenga tala na tinay gitu nambongi ni singa. Tulili pa matuwal yung kay sa alaw na nung kaw alaw na nung kaw alaw na lang mataro-taro siyo de itale me nangay nanumi kito siyo de itale me nangay luman kito me baka ni bulat sa ngaraw na tumbu-tumbu saya litale endo nambong ni singa kito sa amin dambi tu lang mataro-taro tu lako tu naway ni mata sagay luto may biyo na sirang ko iyo klan isulia na kalu na sir. Angkay isulia may biyaw na sir mo wala nga. Kaya ni naray na nagangga ni sir yung duta ni beta ni asyang ni kau na kata mo wala. Beta nga ni kasa isulia nga may nakalu mo wala. Ibang di otag tugin na. Ni kakya ni naray na tunggo. Iba kita pa na rarawa. Na dapat ni sutapot sunggur na dendre dapat nga. Si mani pa dapat sar nakakya din ta nakya bimbi nakya na dendre. Na uti nga may doon na singa na uti indo ang anak kaya na tao mundo tu me dana nung ya sa ko ang anak lu ko ang buli la malangke buru ko nga ya na tao mundo pati na boss ya na kenang buli na sera hanggang iba andi otak begitu hanggang itu ni begitu na daba andura rauta itu ya na karuan yung gangana ada pa tali mundong kilo lo mambimbita kan dulu lo matar-tar oir sapa kading oir sama tinira tu di Kristo. Iya. Betani ngonera na lei nangona na lei tu daki kina, ser na lei dapo tu kina. Eran dapo pote tu kina inu ya ko na tao mundo ngona. Satu ilo mabira. Betana mati na lang ngamay, dana mati kede. Ko nga mi tsiko roilo mabikin.
Kona pakadeng kena tau mudu. So kona kelu. Na boleh sar mata tapi nang nakene abe kem nina abe kan indo boti kumain sing lebo bina kan ikole so ni bina kasara ka ndo talangan tikina mena matata na babi ni bina tagitinga kina na vika vivi ni ando na puno na andana sing indo na rota ni mekina si veve ando nga menda na tingoma ka nanu mati ko na tao monto so banu ni bina ka bikin ni na be kan indo boti ko na singa lebo bina kan ikuwa banu ni bina talanga na sal ni ka kambura ken viti fam badir lo masar na kena ya indo boti ko ken ken mel balik ka la ko turu mati ko be kan ndre na ngongo se unu inga wangawa dhumu angara tabole manda morongo na kena ya me berto na kuro family gospel ena tawoya ena singa bina ken dai rodi ke me na maktalanga na YouTube Iyo, sa cunggur na itu. ya Ralebu sa rasa lebu serta lengar Wasya ni. rando akhirnya bakal lebu en singatamo en nom ni salika kamura kena video FM kena mai sulian sikani kuwa nomu ni lolom ni tal nota kamante Bila kana share yuna kati mena me tabo di na singani ko na ena no muni loloma naka e u asibita na bula ngindare na kake dengan dala duru matunggo andre leto tu patatunga meteni no na loloma e u asibita na kake dengan naka kona share ngani babin binak gei na kores ele ocho chicheninga ngani kores yo kalibari into na kanta singira ida kalibari na banua na loloma ya mai babu tu kanakin santa iyo kendale dabo itu nia mai babu tu kana bikin na loloma na ndela na mi kalibari iyo ya na kena ni tu na kata me ya sere talangango ya sanga ngani tunga mo bola sere ngor solinga mai mo bola au kena tamatanga mo bola naka iyo Botato binangan kena bikim ni nando woti ko manyo kalibari ngai mai babu tu kana kena ko ni ngole daw bikim ni nando woti ko mendar samba di baru daw kalo nando kena embaki mendar ngole daki ki kalibari na raunga ni no boka botu kana ke bakan daru kila na daw nando mendar na dakawa kila iko bata keiko na raun ninge yo rida kena na daw endaru kakawa ki kena kalibari dar sana runga dari singale bo binakani ko ba bertur matilalawan Rakuro Family Gospel na nomu ni lolama Enaviti FM.
Wadir lala mana tuku kena ni kalibarin na banua. En may bago kana kena na lolama. Abe kem ni na bekan into woti kumai na singa lebo binakani ko. Tomas na kona tapatale rawani nangai ndo tale kena na mondo sere mi kimem na na makitu ka kena. Na muni sal ni kakambura kena video fam. Tani ito na watau nga na nailabo ng turarauta mera ini na share le utu na kana record na kana ko nga ya itu ke bakangke tu eso na ya bibu gitu yana bina kata mena la ko tsanganan itu recording sulitu na ngalala iya may bitar taranga may bina no kunampo share le utu sartunganan itu share Sampai nama tata binang kena abe kem ni nando wodi tiku mai Rakuro Family Gospel. Na boleh besar Tomasi, wadi ko binaka Josefa, kalau ngata tiku na buli, wanu ni binaka talinga abaka talinga kena wana ngani mundralumani.